Igama lami kuNafu ngisuke ngifundisa itende, ngidlala itende phambi kodayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itende. Ngilifundisa ku-YouTube naku-TikTok kuphela. So nayi i-keyboard engidayiswayo around i-28. Akuwona u-brand new lo, ama-keyboard a-brand new asinawo kuma-E-series ama-vintage. Sinama-keyboard asuke esethintiwe noma asuke sengasaqhamuki nebhokisi lakhona. So yona i-keyboard le, condition yakhona le iyasebenza, iyadlala, inama-marks ukuthi i-keyboard ayiphumi ngqo esitolo. So ama-keyboard lawa asuke esethintiwe, ase-pre-owned, but condition yakhona isuke iyinhle-ke. 8,800 nje le, iyasebenza yonke into. So nge-on makhiya wonke ayadlala, wonke ngamakhiya ayadlala mfethu. Ayadlala so iyadlala nje yonke into, iyasebenza. Mhlampe nje ukudinga nje ukuthi uyisulasule le keyboard le uma ufuna ukuthi ibe yinhle kakhulu, but condition yakhona i-right.